米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马波隆平安。Dalam ikan syak kita to bipapeli no kawas ititaanan to palohai a romiat. Nanay maru ichen no mita ko suar no kawas. Atau maru sapasama no mita anini a romiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。I Maruku sakatsai a Jepang 25 atusir suasa. Yo to manho to sakatusa a rumiat to lapak i marata ci yes a lumuas. Tak midias to luma a masatak. Taira ika to olan mitolon jingra itira saan. 马可福音第1章35节说，第二天一早，天还没亮，耶稣就起来离开屋子，到一个偏僻的地方去，在那里祷告。萨利嘎嘎奥，基督拉塞过一阵诺米达o tamlaw，ura saka mipatiren kita to umisikatay i tapang a orip o hari toronay atau hari saosiay to suar no kawas. Da utan tekai ko palu cua ita amatumes ko rihatlay amisi ayaw to masamamanay at lemak to romi ami at. 人的力量有限，所以我们要建立与主连结的生活，时常祈祷，常常读经，使我们在日常生活中任逢何事都心有平安，信心坚固。米德伦吉达，我们同心祷告。Umat tumesai ko mikumi a tapang a kawas, o icer aku kiso. Nanay o hari tolonay o hari asipay kakuto suar no miso to romi ami as. Ta tanutag ko falujo ako ado citaneng kako ami si ayaw to masamamanay a lemak. 丰盛恩典的上帝，你是我的力量。期盼读经和祈祷成为我的生活日常，使我在各样的事情上都有足够的信心和智慧。Pagkani itaramanay ang anganutapang si Yes Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamet no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。